Svako ko je hteo da učestvuje u akciji mogao je za 200 dinara da šutira po 3 trojke sa 3 različita mesta. Na taj način, osim što su se omladinci takmičili u spretnosti i preciznosti šuta, pokazali su i svoju humanu stranu i pomogli onima kojima je pomoć zaista potrebna. Isto tako, svako ko nije želeo da šutira na koš, mogao je da da svoju donaciju kao što su to uradile i mnoge subotičke firme. Ideja je potekla u Beogradu, pošto je centar organizacije u Beogradu. U principu, veliki deo nas je sa Novog Beograda i onda smo nekim sportskim događajem hteli da pokrenemo ovaj humanitarni projekat. I ideja je na kraju ostala na šutiranju trojki na Novom Beogradu, zato je trojka iz bloka. Nakon te prve godine uspešno organizovanog turnira nastavili smo dalje i pozvali su nas ljudi ne samo iz Beograda, već i iz drugih gradova. Hteli su isto da se priključe projektu i da podrže, da organizuju i oni. Tako, eto, put nas je odveo prvo u Kragujevac, zatim Novi Sad, evo sad smo u Subotici. Udruženje Ravnica Srpska zaslužna je za to što se ova humanitarna akcija održala i u Subotici. Cilj je bio da se sakupe novčana sredstva za izgradnju kupatila za 600-članu porodicu iz Tamankuta. Naš motiv je pre svega bio Ravnice Srpske u ovoj celoj akciji da afirmišemo onaj duh velikih starih subotičkih porodica kao što su Ostojići, Manojlovići, Milosavljevići i svi drugi koji su u prošlosti bili veliki zadužbinari, veliki humanitarci i izgradili jednu dobru tradiciju srpskog solidarnog humanitarnog rada ovde u Subotici u proteklim vekovima. Mi smo želeli da taj duh ponovo oživi i ovo je samo prva od sličnih akcija koju ćemo raditi zajedno sa Srbima za Srbe ovde u Subotici. Poznati reper grupe Beogradski sindikat, poznati kao Škabo, također se priključio ovoj akciji i zajedno sa organizatorima je promoviše širom Srbije. Ova akcija Trojka iz bloka, ja mislim da smo mi tu od samog početka su zvali i mene i momke iz CKCF-a, koji nažalost danas ipak nisu mogli da se pojave, ali kažem, uvek smo se odazivali. Prvo, ponovit ću prvi razlog što lično sam upoznao ljudi, lično vidio šta rade, a drugo što mi se sviđa sama akcija, znači povezivanje sporta i humanitarnih ciljeva i jako mi je drago da se Košarkaški savez na kraju sad već vremenom uključuje to još ozbiljnije. Humanitarnoj akciji Trojka iz bloka prisustvovao je i starešina Hrama Svetog Vazdesenja Gospodnjak Dragan Stokin, kao i član gradskog veća zadužen za investicije Dragi Vučković. Osim prikupljenog novca humanitarnih sportista koji su prisustvovali šutiranju trojki, organizatori su prikupili oko 100.000 dinara i od strane mnogih subotičkih firmi.